balipiga kilima wapi? Mu generale bamaze gufata uwuhe musozi? Balipiga kilima ya Munga. Bakubise cyangwa se bigaruriye umusozi wa Munga. Mubyumve neza uyu ni General Maheshe Simba Wankutu urimo uganira na generali wa FRDC hariya Uvira, arimo aramusobanurira, turi kugira ngo tubive imuzi n'umuzingo ibyanzibira ndetse n'inkengero zaho, twumve uko aba generali bombi baganiriye. Okay. Yego, bafashe uwo musozi waho ngaho. Mulamba depo ya adui yote lilungula. Nukuvuga ngo bafashe Mulamba hanyuma idepo yacu yose adui arayitwika cyane. Lungula kabisa, minisho yote lilungula. Nukuvuga ngo ibikoresho byacu byose byahiye. Okay. Ndio. Na kule yisikia kama baridi nani. Yego. No mu rundi ruhande numvise ko Burale, lakini sikuhakikisha. Burale naho nuko ntarabyemeza neza yuko kuhakikisha tena mzuri juu siyapata enseignement ya Burale. Kuko ntabwo ndabona amakuru ya Burale yose ngo menye uko bimeze. Pale fast kuambia njoo kwa imena. Aho mubwiye niho nsobanukiwe neza cyane. General Wenjo uko kule kama vile kiongozi. Bwana generali, ni wowe nzi, wowe Maheshe nka generali uri ngiyo uhayobowe nyakuba wa kundi yetu yote kule aba, kandi ukabuyoboye ibice byose cyangwa se abasirikare bose bahakorera aba wazalendo. Mbele asiye kupana raporo kubakubwa paka mimi naipata. Mbere yuko batanga raporo ku bayobozi bandi, ni ngewe mwakagombye muyihereza mukambwira uko situation zihagaze. Unanihakikishia ukanyemeza ukambwiza ukuri uko byagenze. Mimi nahakikisha hivi gisi niko naongea na we. Ngubu ndemeza yuko kubera ko twubwacu turi kwiganirira. Nanjo na mimi inanipatia nguvu ya kwa nanjye nibyo bimpereje imbaraga kuba navuga ko amakuru nyafite na yatanga mu nzego z'ubakubwa. Fazi fulani nkababwira abayobozi banjye agace runaka kafashwe nkasobanura mfite mu byukuri ukuri kose. Fazi fulani tungali nayo besoin ya appui, cyangwa se nkavuga ni agace runaka tuhakeneye ibikoresho bimeze bityo. Manake wewe ndio utanipatia manani. Bishatse kuvuga ko rero ni wowe ubwa ugomba kumbwira uko gahunda ziba zihagaze. Sikibaye kwa niambia tuulize bakwetu bebiko pale pamoja, kuko barimo bambwira ati nimbaza abasirikare bacu bari aho ngaho, ariko ndavuga ni ntabwo nabaza abasirikare bacu ntakunyuriyeho ubwaho komanda regiment pour que tupate ile renseignement. Kuko mbere yo kugira ngo mbaze komanda regiment wacu hari, ni wowe ngomba kubanza nabaza renseignement normal. Hivi wewe unanikonfirme na kubera ko rero wewe ufite ibyo umbwiye by'ukuri nibyo ndi bugendere. Intervention nasema ya ndege, kuko niba nkuko tubwiye ngo dukore intervention twohereze indege y'intambara, ubwo byo birumvikana ya makordone na itinéraire. Bisaba kugira ngo rero indege mbere ko tuyohereza mutwoherereza amakordone cyangwa se niba yarasa hehe ahantu ishobora kurasa hariho hose itinéraire, mukatwereka n'icyerekezo. Uriya musozi birasaba kugira ngo utwikwe, uriya musozi wose ugatwikwa kubera ko ndabizi drone yahanyuze, ariko ntago bigeze bahabaha drone habavana, baracyahari. Okay. Na Mulamba nayo igomba kuraswa kubera ko Mulamba niyo baza yabo, niyo irimo abasirikare benshi ndetse n'ibikoresho. Pengine bako mu centre Zibira, n'abandi bari muri centre ya Nzibira aho biragoye kuyirasamo. Okay. Na mwingine mwabarema na Ndelema no mu gasantre kitwa Ndelema nako bamaze kugeramo, nako birasaba kugira ngo bakavemo naho barimo. Sasa ekipe yetu tunajipanga pale. None se twebwe ubwacu ekipe yacu iri aho ngaho yo yiteguye ite? Turi murimo murapanga iki?
oya natwe buriya turahangaha turimo turarebana nabo, turimo turarebana na M23 urya amaso kuyandi kabisa. Hivi bana tuko tunapanga tunapenda kwa muda kidogo tubashikilie. Buriya natwe ahangaha turimo turitegura, turimo turareba niba mu kanya kagiye kuza tugiye kugerageza kubagabaho igitero. Tuko tunajipanga panga hivi kabisa, turimo turitegura turiyanda turebe. Zero metero nabo tunaangaliana hivi. Nta metero dufite hagati yacu nabo. Antuka. Yego kabisa, birumvikana. Courage mon frère. Abo bana mushyiremo akabaraga kabisa mugenzi wanjye. Courage vraiment. Oya mushyiremo akabaraga mu by'ukuri. Na tenir kunyuko na yo. Ndabizi aho uri kabisa, aho wowe uri. Na yo kama avec aide ya Mungu. N'ubufasha bwa Nyagasani. Babu yetu na ndetse na basogokuru na serikali pia. Ndetse n'ubuyobozi. Pia tutarekipere Nzibira. Oya Nzibira turongera tuyisubize tu. Ndabizi kubwo ubushobozi bwawe, ubushobozi bw'ababyeyi bacu, babasogokuru ndetse n'Imana, Nzibira turayigarurira. Ninakuamini no kwizera. Ninayaka determination yetu. Ndabizi imbaraga mujya mushyiramo, ndabizi kabisa. Urakoze cyane muyobozi. Guverinoma inaendelea kutuapoye. Mbo ni mwebwe nka leta nimukomeza kudufasha mukaduhereza akabaraga. Nashe tuko na matumaini vraiment. Natwe dufite icyizere ko vraiment tuko na matumaini tarektere Nzibira. Dufite icyizere yuko Nzibira dushobora kuza kuyigarurira. Natwe kubari tupoteze Nzibira sababu kubera ko gutakaza iyi Nzibira manake na tunapoteza Shabunda. Basi tuba twamaze gutakaza ndetse na Kindu. Tukipoteza Shabunda nituba twatakaje Shabunda na tunapoteza Kindu, turaba dutakaje Kindu. Ndiyo. Yego kabisa. Parce que na ile axe gisi unaitaya pale. Ndabizi utwo duce ukuntu tuvuze uko dukurikiranye. Abataenda Shabunda peke batapenda. Ntago bari bujye Shabunda honyine, barahitamo gukomeza. Peke batapenda bapige Mwenga sana. Barakomeza ngo banyure Mwenga centre. Bataenda direct Kindu. Bakomeze bajye Kindu. Deja pale tayari ubwaho nibahagera. Atatu nafunga Uvira huko. Nubwo twaba dufunze ahangaha twebwe Uvira ha. Huko deja batakuwa besha kutukontourner. Baraba bamaze kutuzunguruka, bamaze kugera imbere yacu. Contourner direct Kindu. Hahite bakomeza bajya Kindu. Batanfoncer makote ya Makasai. Bakomeze bajya muri za Kasai. Makote ya nini ya Makalemi. Bakomeze bajye no muri Kalemi. Na kisha banakuya tupiga hanyuma bagaruke badukubite hano inyuma, nta mbaraga tuzaba tuzi. Yego niko bimeze. Yes, ariko ndabizeye ibyo ntago biri bukunde. Guverinoma iko determine kandi na leta nayo gushyiramo imbaraga nyinshi kandi iri kudushyigikira. Yego kabisa. Yego. Natwe turimo turavuga tuti guverinoma nizirasa hejuru mu kirere, hanyuma natwe turwanire hasi. Hanyuma Walungu yose tuyikuremo. Kwa jumla yote, sababu tukigomboa Walungu yote mzima. Kuko tuba tumaze gukuramo Walungu yose. Maana yake Mwenga nayo izaba yavuyemo. Mwenga izatangira izahumeka, nta kibazo izongera guhura nayo. Walungu ndio nagaburia. Bivuze ko Walungu ariyo iri gushamburiya Mwenga na Shabunda. Nagaburia zile axe zote ndi. Niyo ubwayo iri gutanga abasirikare bajya muri utwo duce twose. Ndiyo. Yego. Ndiyo kiongozi. Yego muyobozi. Sawa nyanda General Maheshi apatika. Niho bari bambwiye ati General Maheshi ntabwo ari kuboneka. Ndibaza ati General Maheshi yagiye he kwe. Maheshi apatikane, nikasema bongo nababwira nti murimo muribeshya kabisa, General Maheshi ntabwo yabura. Pale munanipatia bazimu. Navuga naho ngaho mugiye gutuma nsara, none ngiye gutuma utwe nsare. Paske ni kiongozi mkubwa mwenyewe. Kuko ni umuyobozi mukuru, nanjye nemera General Maheshi Simba wa Nkutu. Mimi natumainia no Simba wa Nkutu hapa. Simba wa Nkutu ndavuga nti wapi, ntabwo baba bamwivuganye. Hapana. Acha nitafutane naye. Avuga nti reka mushake mpaka mubonye.
ane naye. Asipatikane wakati mimi nakosekana atapatikana. Ati se naba nabuze ubu simbuze ninde waboneka ibintu biba byarangiye kabisa ati ndahari nta wundi. Patikana tena kiongozi. Nta wundi muyobozi ntawe. Nisikia nawaita ba Mubangu biko ngambo ingine. Nahamagaye ba Mubangu nabo bari mu aho hafi yaho ngaho. Ine bona ba El Daudi. Ndetse na ba El Daudi. Bako ngambo ingine. Nabo bari mu kandi gace. Yes, mwebwe mukunda Intare Official. Tayari twarababwiye tuti amakuru yo muri Aduyi twebwe niyo dukurikirana cyane kurusha ndetse nayo mu ntare za Sarambwe kuko andi yo tuba tuyafite. Ubwo tayari murumva uyu ni general uri kwasima interime ya komanda 33e region militaire ikorera hano Uvira, warimo uganira n'uwo bita general autoproclamé wa Wazalendo witwa General Maheshe Simba Wankutu. Ahangaha ni nyuma yo kwigarurira Nzibira. Aha ni ku munsi w'ejo indege zagerageje nazo kuintervena ariko bibura wayo nkuko benshi twagiye tubikura ndetse indani kwa ndani mu makuru yo muri Aduyi cyangwa se mu makuru yo muri coalition y'amakuru yaho tuba tuyahiga 100% kugira ngo twumve impumeko yabo ndetse n'imipangu yabo, hanyuma ubundi tukaza tubiva ni muzingo. Baratakaje ku rwego rudasanzwe. Uyu nguyu ni General Maheshe Simba Wankutu uza angwa imbere, hakazobita General Josue Nyamamba ukorera muri Kabare nawe wakubiswe, kazobita General autoproclamé Mubangu Musa, hakazobita General Ngandu Lundimba, hakaza uwo muri Shabunda, hakaza General Juste Mabala, hakazobita General Kafufa Wendema, General Ndarumanga Mayololo, hakaza General Lukoba na Moninga, ndetse aba bose uko ari 8 nibo bari muri ibi bice byo muri Shabunda, Mwenga ndetse na Walungu. Nibo ndetse company zingahe zakubise ndetse bafatanyije na regiment ya 6602 ya leta ya Kinshasa. Barakubitwa ku rwego rudasanzwe. Ubu ngubu rero mwarimo mwumva uko baganiraga, nabyo gwirirwa tuvuga byinshi tugiye kugenda tugarukaho. Ni imirwano ndetse ikomeje no muri iki gitondo, ariko kandi harimo kwigengesera gukomeye cyane kuko mama 23 nayo uyu mujyi yamaze kuba ndetse iwuzunguruka neza cyane. Abazi Nzibira iri hasi ariko hejuru yayo hari umusozi muremure ndetse w'amabuye, ndetse hakuno ibumoso naho hakaba undi musozi muremure urenze ahantu ho bita ku cimetière, ukomeza usa n'ushatse kwerekera muri za Kingurube. Kugeza amagingo rero mama 23 yamaze kuba iwigarurira ni Nzibira kugeza amagingo, ariko bikomeje kuvugwa ko Wazalendo bakomeje kubwira leta yuko iyi Nzibira itarafatwa kugira ngo bagerageze barebe niba bayigarurira, ariko byose byakomeje kugenda binanirana. Abo bajenere bose mvuze haruguru nibo bari mu rugamba, nibo bari muri Shabunda. Uitwa Foka Mike nawe we yamaze kugera Ikisangani, nawe numwe mu bakubitiwe muri biriya bice, ariko we yarimo asobanura agerageza. Reka nawe tumwumve twumve ibyo yasobanuraga, avuga ukuntu Nzibira yaje kubaca mu myanya y'ibyo. Murabireba ngewe nta nubwo ndi hano, nta nubwo hafashwe mpare, ahubwo nibereye Igisangani ngewe ndi kujya Kinshasa. Kandi murabizi ko ndi umudepite, nubwo nabaye Muzalendo ariko ndi umudepite, ndi kujya Kinshasa. Nge ntago ndi Mwenga, nta nubwo ndi Shabunda. Mwabantu mwe nimumbare yuko hafashwe mpari, habayeho itegeko après déclaration ndabizi wenda mwabira bikurikiranye. Habayeho itegeko rya droit de l'homme, déclaration ya communauté internationale cyangwa se umuryango mpuzamahanga uvuga ko batangiye kudukurikirana twebwe Abazalendo, bavuga ko hari ibyaha dukomeje kugenda dukora ndetse na FRDC. Nibwo rero igisirikare cyashyizeho itegeko
kuvuga ngo amabariyeri avanwe. Mwumve neza icyatumye Shabunda rero Colonel Nyakiriba we ubwe wenyine yari afite bariyeri zigeze muri 12. Nta dolari ryanyuraga, nta giceri cyahanyuraga. Urumva ko ibyo byose benshi bavugaga ko ashobora kuba yiba n'ubundi akarusha M23. Kandi noneho n'abagore nabo barasakwaga. Ikibabaje nuko abagore batasakwaga n'abagore bagenzi babo, basakwaga n'abagabo. Donc ilikuwa okaziyo kila mwanaume kupita atoke Bukavu atoke wapi pale Rwindi na kwa Munyawanda. Ni ukuvuga ngo umuntu wese watambukaga byabaga bigoranye. Kurwa nyumba kubafungulisha migunu mchana baratia torch barangalia ndani. Hanyuma bakabafungura bakakora ibikorwa bibi. Sutere ya 14 metre kuachia mungaza badugiza ubatu na Rugamba. Ndetse hari n'icyobo cya metero hafi zigeze muri 10 na zingaye bashiragamwe abantu ndetse babamanuje umugozi. N'abaci ya DPMR yejo alikuwa byote alikuwa Mungu. Niwe wari byose yarabaye nk'Imana. Ilikuwa par processus. Tulizoorganiza ni bandi ni ba mercenaires kwa tafuta faranga kuweka kwao. Nibwo rero babavuze ko bagomba kuhava ngo kuko bameze nk'abacancuro bari gushaka amafaranga yo kujyana iwabo. Il des milliers de millions. Donc tuko sali bazalendo tuko sali. Twarandujwe twebwe abazalendo kubera ko twandujwe n'ibyo abo banyakiri bakora. C'est comme ça tulifanya commission. Niyo mpamvu twashizeho itsinda rigomba kujya kuvanaho. Batu yote bata contrôler kwa FARDC bazalendo wote. Babona pia kila mtu batie watu bali bakona angalia. Rero reka dushiraho abantu ayo mapo de contrôle aho buri wese agomba kuba hari kugira ngo tumenye n'uburenganzira bwa muntu international. Hawisi batu biko nasema umwe M23 pari yetu. Abantu baba kuvuga ati nangwa na M23 ati kuri twebwe ati twe turi babi. Ba barrière. C'est comme ça que ordre de ton état major général. Nubwo rero nibwo itegeko ryaturutse mu buyobozi bukuru bwa gisirikare. Exécuté na FARDC et appuyé par nous. Nuko rero natwe dufatanya nabo. Comme ça que tulifanya commission. Nuko two twashizeho commission. Abona kurudia tena kujumba. Kama uko na oro, hakuna kurudia. Nta watambukanaga oro. Ataka dogo hivi n'akantu gato kose na wagatambukana. Baba na yako anakamata chakula 76 elements zile documents anakamatia kwa chakula. Agafata ibi bijyanye n'ibyo kurya agahereza byari ibintu biteye isoni cyane. Mais anakuwa na 50 tunampata ile 76 elements tu anakuwa na mwende 50 elements iko engagé. Kandi none agafata ibiryo by'abantu 75 kandi ntabwo afite na 50. Ntabwo yake mu reunion. Ntabwo aza mu nama na rimwe. Nta na kimwe akora. Ebi niko antete na watu ya wengine ba politiciens wengine. Mena mina waza bo atwezi ishi vile. Ya ntago tugomba kubaho gutyo. Après guerre ni nyuma y'intambara ni ubutabera. Uyu rero ni Foka Mike warimo mu by'ukuri asobanura icyaba cyarateje ndetse isubiranamo ryabo bikaza kurangira ndetse ukuntu kugeza amagingo yangaya ukuntu mama 23 ashobora kuba yarabadivansinganye benshi bibaza bakavuga bati ese gusubiranamo muri mwenga niko kwava kwatumye nzibira ifatwa cyangwa ibyo ngibyo rero nibyo yasobanuraga murimo murumva ikitwa kutumvikana kubijyanye n'ibyo urugamba uko kugeza amagingo ayangaya bimeze. Tukiri muri Kivu y'Amajyepfo mu gace ka Gipupu Muniga Ntama, uyu muramuzi numwe mutugara dukomeye cyane ndetse n'uwo bita Shikiro bakomeje kujyana ndetse na FDLR na za Mayimayi. Amakuru agenda acishikana hirya no hino aravuga ko uyu Muniga Ntama ndetse n'uwitwa Shikiro ubu bakomeje ngo kwirukanka ndetse n'insoresore zo mu babembe ndetse n'abapfurero mu mugambi wo kurasa bene wabo bo mu Minembwe. Gusa ngo ibingibi ngo byaje gutahurwa ndetse n'izi FDLR ku buryo kizaje kutabakeka amababa ziza kutabizera na gatoya aho ngo batangiye kubareba ijisho ribi none kugeza amagingo yangaya ngo bangaba ba Muniga Ntama ndetse n'abandi
ngo bakaba bamaze kuba berekeza muri axe ya za Kajembwe ngo kubwo kutizera umutekano wabo. Bamwe muri bo bakomeje kugenda batabwa muri yombi nubwo biyegereza izi nterahamwe, ariko izi nterahamwe ntabwo zibakunda nta na gatoya. Kugeza ubu ngubu nabo bakomeje kugenda abahiga, ngo batangiye ngo kwimyiza imoso, ngo mu gihe bari bashaka kurimbura bene wabo babaziza mu by'ukuri ngo ndetse babarizwa mu misozi y'Imurenge. Ibindi byinshi rero turajya tugenda tubikurikira. Uyu muniga ntama muramuzi, ni umwe na ba Gasita, ni umwe na ba Masunzu, n'ubundi objectif yabo kuba ari ukurangiza bene wabo ngo kugira n'ubundi bakomeze babe intoni kuri Perezida Felix Antoine Tshisekedi ndetse n'ubuyobozi bwe. Hanyuma ku munsi w'ejo nibwo hatangiye inama ya AFC mu 23, ni mu by'ukuri ni ihuriro ndetse bateraniye mu mujyi wa Goma mu nama idasanzwe yo kubaka ubushobozi bw'imiyoborere mishya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyi nama yo mu rwego rwo hejuru ihuza abayobozi bose bakomeye ba politike b'umuryango ndetse barimo umuhuzabikorwa Corneille Nangaa Yebero, umwungirije Bertrand Bisimwa, undi mwungirije Fredy Kaniki, abanyamabanga bahoraho barimo Benjamin Mbonimpa ndetse na Delion Kimbulungu ndetse n'abandi bayobozi b'amashami y'itumanaho, imari n'ubukangurambaga, abahagarariye umugaba mukuru w'ingabo ndetse za ARC ndetse na ba guverineri bombi mu majyaruguru muri Kivu y'Amajyaruguru hamwe n'abadepite babo, ndetse bakaba bitabiriye inama ikomeye cyane igoma. N'abakadre bakomakomeye bitabiriye inama y'akasamutwe igiye kubera hano muri Goma. Ese iyi nama ifite iyihe gahunda? Yatangiye ku munsi w'ejo. Iby'inama nanjye ndaza kuba ncanamo itoroshi, murumva abayitabiriye nabo ngabo, ariko ibirimo ntabwo tushobora kuzabitangarizwa ndetse n'abashinzwe itumanaho. Ubwo ndavuga porte parole militaire na porte parole politique bashobora kuzabidutangariza, ariko igihari nuko twebwe tayari drone yacu iba yamaze kuba ikandagiramo, turaba tureba ibiri kuhabera aha ngaha mu mujyi wa Goma nk'uko muri kuhabona aho tayari muri screen zanyu, aho ngaho hafi kabisa akaba ariho bakomeje kugenda baganirira. Hanyuma tutarava muri Kivu y'Amajyaruguru niho twamaze kugera, twinjire ahakomeje imirwano ikomeye cyane, ni muri axe ya Pinga. Ku munsi w'ejo nababwiraga ko leta ya Kinshasa ikomeje gusheringa bikomeye cyane, ariko mbere yuko ngira icyo byinjiraho reka mbabwire ibya Mpeti ndetse kugeza amagingo aya ngaya uko situation imeze. Hanyuma ku makuru akomeje kugenda avugwa muri axe ya Nyange, Mugozi, Nyabikeri ndetse na za Mpeti, kugeza amagingo ya 23 yamaze kuba ihashyira noneho ubwirinzi bukaze, nubwo ibitero byo mu kirere bikomeje kuhizimba cyangwa se ibitero byo mu kirere bikomeje kuhibasira. Gusa amakuru atugeraho aratubwira ko 23 ikomeje mu by'ukuri navuga ko ikomeje kubyitwaramo neza, yego ikomeje kubyitwaramo neza ku rwego rwo hejuru nk'uko amakuru aturuka kuri tere atubwira. Mwibuke ko hariya ndetse tuhafite ndetse drone yacu yamaze kuhakandagira, nubwo ikirere gikomeje kutubera ikirere bikomeje kugorana kugira ngo tubonane. Hanyuma Wazalendo ndetse n'intare za Sarambwe n'ubundi muri iki gitondo hari Wazalendo ngo zinyuze mu gace ko bita Mushindwe, yego Nimbayo nahangaha muri territoire ya Kabare. Yes, ni imboni yacu imaze kutubwira, itubwiye ko muri Mbayo muri la shyamba rya Kauzi Biega hakomeje kumvikana urusaku rw'amasasu, aho 23 ngo ishobora kuba yamaze kuba yinjira umwondani kabisa. Hanyuma nibwo abo tubana ku rubuga nababwiraga ingabo z'u Burundi batayo ebyiri zavuye Uvira zerekejwe ahangaha muri Nzibira, zikaba zageze muri axe ya Mwenga Shabunda saa 10 z'ejo nimugoroba n'iminota 40 16h40 cyangwa se ubwo ni 17h20
ku munsi w'ejo, aho ngo izi ngabo z'u Burundi ngo arizo zigiye gutabara ngo kuko ngo abandi bananiranye. Ni nyuma y'ibiganiro bikomeye cyane by'abari abajenerali bagiranye nk'uko mwumvise ukuntu twabitangiye. Ubundi ikindi dushobora kuvuga ni M23 nayo yagerageje kuranforsa muri axe ya Buleusa, Rusamambo ndetse na Bukumbirwa muri groupement ya Ikobo territoire ya Warikare. Aba basirikare ngo bamwe baturutse muri Rubero ndetse na Rucuro, aho ipinga ndetse kugeza amagingo yangaya amakuru atubwira ko M23 ishobora kuba iri gukoresha ndetse n'uruzi rwa Mweso cyangwa se umugezi wa Mweso baciye mu nkengero za Minjenje na Mpeti kugira ngo iyi pinga yinjirwemo. Irimo mu by'ukuri irigwaho, gusa iyi pingwa mwibuke ko kuba abari guturuka Rusamambu, Bukumbirwa, Buleusa, ibingibi bivugitse ko iyi pinga ishobora kuba iri kujya noneho mu kaga gakomeye. Shobora kuba iri kujya mu kaga gakomeye, nubwo byinshi bikomeje kugenda bivugwa ko leta ngo yashyizeho ubwirinzi bukakaye ndetse n'abasirikare batari bake bavuga bataha kugira ngo pinga tuyirekure, n'ubundi ngo nta kindi tuzakora uretse kwemera tukahashirira. Ngo ntago byoroshye. Nyuma biranavugaga hari inzu zasahuwe ku munsi w'ejo mu gace ko bita Rukoma hafi ya Kibati muri groupement ya Ruberike, zasahuwe na Wazalendo n'ubundi bari binjiyemo bari kwiyemfiltra. Yes, aya nayo tugomba kuvuga na ahantu mu by'ukuri byasabwaga kugira ngo haranforcwe ikijyanye na security yaho, kuko yes, kuko urumva ko biragoye kugira ngo n'ubundi izi Wazalendo zicengere zigere muri axe zikontororwa na M23 kweri. Hanyuma mu gace ko bita Bihembi, mu kavillage kitwa Bihembi na Nzangano, ni mu nkengero za Mpeti ndetse na Minjenje muri territoire ya Masisi. Makuru angera arambwiye ko na buno ubu ngubu turi muri studio ikitwa isasu ririmo rirumvikana mu gace muri village ya Bihembi ndetse n'agace ko bita Nzangano. Cyo bita Nzangano nako hakomeje kumvikana ikitwa urusaku rw'amasasu muri iki gitondo. Murabizi ko ubu ngubu haba hakiri kare kuba twagira icyo tutangaza ku bijyanye n'urwo rugamba nka ripoti risasi na majeruhi. Aho ngaho tuba dushatse gutanga ibitari byo. Hanyuma Fridolin Ambongo, uyu mugabo yaje gutangaza ko abadepite bari kwitwara nabi nyuma y'uko bita Vital Kamerhe rwa Kanyinginyi yeguriye. Uyu mugabo yeguye ku munsi w'ejo Perezida Felix Antoine Tshisekedi akihishe inyuma y'uko kwegura kwa Kamerhe. Biravugwa ko uko byagenda uko ariko kose Vital Kamerhe kwegura kwe ngo ashobora ndetse no guhunga igihugu, ngo abashobora kuza gushyirirwaho amasaha ntarengwa cyangwa se akaba atemerewe kuba yagisohokamo. Ko wese batekereza ko ashobora kuza kwiyunga. Andi makuru akatubwira ko Tshisekedi ari New York, iriya nkuru yakiye ngo igasa nkaho imutunguye, ngo ariko ngo yavuze ko ngo n'undi Kamerhe ari umuvandimwe ndetse ari na mugenzi we, ngo bazakomeza gukorana. Aba baraziranye, mwibuke ko baziranye kuri buri kimwe cyose bagiye bakorana, amasezerano atari make bagiye bagirana. Kambashimire rero, murakoze, naho butaha amakuru yacu nakagaruka. Ciao ciao.